Memang vicina Margita Charlotta Dukova, byla v Andi škola, ande sedmo, a kana mém poslednou berž, som Ostravatar, a kama v tom GT penel sam moja zbro papus. Co pezleski ačiljastre papuske? Haz na svalo, fursa jalas pobudari, stajmar jalas lestar avri, a hazik džive znađena haznič, a ždokanak bainav, hoj ma nasplesti časos, hoj fez mam da dukal, hoj le papus kafka mu kava zedujčon, oka martki mankas pred neder mežmru papus, a sar mujas tak sa e fajta peza mangas meninjas, nane odaj markavka sar has, bucer pinahas, edaj, savore, ma ame meži do akana kavka somu sam mar, a te merla mega mege baba tagi mar navlame žadno šanca. Metu menge bekalo stepeno, peske te važine, peske i rodiče, la baba, le papus, peske te važine, a ty na kren dolini penkavka sar mekerđu. Važine peske dekren se tu men rado, a dekren tu men rado, a važine tu menge kuda so tu men him. Bo amen tiškavka sama sa. Tak len tu menge kada kio jilo a len tu menge mirola.